Bafowethu ngeke nikholwe okwenziwa ubaba uNala waMathole-ke laphana-ke owaziwa kakhulu-ke ngokuxhasa umphakathi, ikakhulukazi-ke amaciko ethu uyawasiza nje wonkana. Into ayenze laphana-ke kwaNkintsho, sikhuluma ngoTekiso Mfokwantetha-ke laphana-ke insizwa-ke izobe icacola-ke ngomhla ka-28 Juni-ke laphana-ke inikela ngethende lika-250,000-ke laphana-ke ekutheni-ke malize nayo yonke imihlobiso lizokwenza lo mcimbi ube impumelelo. Lento ishiwo uMthandeni SK-ke laphana-ke qeda ukubongela-ke amalunda alokhu angena gijima-ke laphana-ke khona kubo kaNkintsho-ke laphana-ke beyohambisa ipheko. Sikhumbule-ke izolo sike sabona uKhuzani Mpokampongo ehamba-ke nensizwa-ke laphana-ke uMavava nobaba uMcineka nabanye abaningi-ke laphana-ke bahambisa ipheko zemali kwashiywana nenkomo-ke ethi more. Namhlanje isimanga uNkintsho igidangoma likaMthandeni uzobe ecacelwe isigcawu sakhona sizobe sinzima kakhulu. 250,000 ithende elizobe lime lapha noma elimisiwe kuyimanje. Leli thende liyabiza, aliqashwa noma uba elamalunda kuphela. Ubaba uNala uthe cha mfana nakho thatha mfana wenza umcimbi wakho ube muhle. Bafowethu lento imvela kancane sithi siyambongela kakhulu uNkintsho uTekisi-ke laphana-ke insizwa esencane-ke kodwa-ke enethalente la egideni-ke ingoma isebenza-ke noMthandeni SK njengoba siyazi ukuthi-ke iyatrenda futhi idume kakhulu-ke bayibiza ngeNkintsho abayaziyo. Thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo la kwiSiqiniseko esemedia-ke siyakuthembisa uma kukhona okunye-ke sikuthola noma ngabe kuncane noma ngabe kungakanani-ke siyokulethela khona-ke njengoba kunjalo. Hlala la ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde ulike lama video. Bafowethu ubusuku buniphathe kahle.